Okey kawan, hari ini ada satu kereta Proton Saga VVT datang kita punya kedai Drex untuk upgrade Android player. So sekarang sudah siap, mari kita tengok apa macam dia. Okey, ini sudah upgrade Android player. Player ni dia angkat kita punya player DX Pro T1 series. Mari kita tengok apa yang ada dalam. Okey, macam-macam apps ada dalam. So macam YouTube, Waze, Netflix, Google Play, radio dan juga video player, macam-macam ada. Okey, lepas upgrade original punya steering button semua boleh pakai balik. Okey, dia boleh link balik. Okey, lagi dia upgrade sekali reverse camera. Yang reverse camera dia ambil ni wide angle kan. So, boleh tengok dia punya angle sangat lebar dan juga gambar clear. Okey, kawan, kalau anda pakai kereta Proton Saga VVT nak upgrade Android player macam ini, boleh datang jumpa kami dekat Drex.